ویروسا کرونا وکی تواهی جهانی لباکور کردستان جی جاره کدن لزنگل خطره ده کوبوه که و گریدای جی برگریه نو هاتن را گهاندن ده داوی هفته ده جهشت ایوار حتی ده صبح قدخه درکتنا درو گرتنا سالون سینما و شانوی گرتنا چایخانه و کافیان و سینوردار کردنا تفگرات همان مزنان و برگری نو هاتن را گهاندن. دوی چانچوه ده بجشک نخوشخانه زانکوی دیجله و سکرتر جورا بجشک دیاربکر. مصطفى مسعود قایا دبیجه برگری که هاتن ورگرتن جی پیدوی راستقین دورن و نکارن پیشیل بر بلافبونه بگرن. Siz özellikle hafta sonu önlemleri çok yetersiz. Jixo pişti heşte evari lübu tevger gemdi be. Danina qadaxeya bo vedeme bevateye. Bergeriyek nejedile. Wisa peşil ber belavbune naye girtin. Ya giring ne ewe ku nexweşî werin derman kirin. Ya giring ewe ku nexweşên nû çênebin. û rêl ber belavbûnê were girtin. Bi taybetî hilberînxaneyan de, otobozan de qarabalık çêdibe. Ji xwe li Stenbol û Enqerê rewş xirab e. û dema rewşa wan deran xirab be piştî 10-15 rojan li vir jî xirab dibe. Walatiyên Diyarbekir jî ji bergiriyên nû hatîn wergirtin nerazî ne. û amaje dikin ku divê bergiriyên berfirehtir û dirêjtir werin ragihandin da ku pêşîl belavbûna vîrusa koronayê were girtin û her wiha daxwastê kirin ku xwedî li kesên rewşa wan a darayî qelse were derketin. Yani lazım e xebat kî bike ve alemê re nexweşiya wî re îlaj kî bibînin. Yani wa hemû mektebana tê girtin. Alem feqîrê tizanê şoğul nîne. Yani alem pek tek çu. Kararaki rast abi. Jibu çi millet jibu ek biba. Bra Kurala bra ek bikin. Dinlemiş bikin. Bra li derva bra negerin. Yani li mala xu bra runikin ha. Bed şoğulum ez çi bikim ha. Mecburiyet şoğulum yoksa çi şeyim li dervaya. Ez öğrenciyim yani ez li mala xu ez runikim. Başka bir şey verekire göre sokağa çıkma yasak gibi. Otomoni bir safi nabi. Hav sadece şey var ya hatta 8 safi nabi. ما که برای تو سوقات ما ساقی اعلام بکه و برای فقیر فقرای جمعه مثلا احتیاجون گذرمیش بکه ای صافی نبایدیم یعنی ونی در روزا سوقات ما ساقی درخه ساعت هذا در حیا 8 و ونی صافی نابه. Li gorî biryarên hatina ragihandin dê bergiriyên ku nû hatine ragihandin heta serê salê di meriyetê de bin. û piştî serê salê jî dê li gorî rewşa heyî biryara qutkirin an jî dirêjkirina bergiriyan were dayîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.